Shubor nakaslem jong unongsan hima. Usembut Menteri Rangba Kajela Oba Preston Tensong henne kasngi karpau sau terik risau arhajar arpauar ula pelat pat ba ya ka kali kitnyut nagabanta kador barsnong lau jenriu kenang bagi pat ba kinyo ban pendon kam. Hashwa kani kajing pelat pat ba kaladon shwa kajing lang bat layok kajing kren Oba Preston Tensong. Hakaba ula airu kajing kerku kerdo kenang bakan long kajing kerku nagabanta ka kuat ka suba ya kasnong kathau leng ba ka sanitation committee bad ula kan turu bakin ri bat sumarbha kenang bakan ai kajing syakri ka bapaka ya kasnong jongki shushu ula pen pauru kumba ula kular banyara pisa ban pendep ya ka yingsnong ula ong ba unnam pen slam shu ban penyo ya ka mang tingka kenang ban yo pentri kam no shen. Hakani kasngi layadon ringkat lang UMDC kathan ki pat ba nong shong snong nadu kiriu rangba ki long kemi ki samla bat ki we. Islam jamani kali kalong hagabang Islam but ni haban modify kali ka body kata bagi ong ka hydraulic man pensuk ka rugom berat ki ginyut dia kata ka rugom ka Islam kali igiso burong sibune kong Jasmine ringkat khamdame ya chief minister jungi bat kumjuru ya deputy chief minister jungi ibala perla ban penyo ingi gini kali agador kebolong khatar lak prabu eja kani kejing sedang kejungi kala sedang agi sausen sansnem agabai dei bagajing lum ni kinyut ban pengkuat ke kesnong kejungi andai kadon kani ka bangiong mentaka silong my passion dese kani ka scheme ka ba nasdang nadu arjar kat hendai lingba uchi minister beren buram jongi hendai agi arsenal ina du no kala dukut no kani ka cing peteng namba bagawan no ka pandemic pemerintah nakaliang jongka board jongka district administration kila sedang men kentiem yang kani batla ya peteng yang mentah pemerintah kani ka cing lumi kinyut bat ka cing banwana ikini ki jingko jing sabah ka so selong ka jungi la pasu aga dis council la pelong anya ka hadis council bat menta man kisnong man kidor barsnong ngihap ban don kata ka recovery center kabalum yakinyut kasdang hi haubnai kabri kabangadang ya kasnong kathau ban kali ki jing ramtam namar bangatu banle ya kanita election kendo i badeng imen jeng ba Edward di badeng ong rap lan si utuka kalinyun ong to badeng ni nyalik kran bat ibado kasandi dengan yak ini snap kenya i ke kata ka jingdon kam di habanga yo ya kata ka siti na i bado ban depan but ngalak pen koi hi siya i chief minister jungi bat but kila pen mi yakini ki order bakila ai yaka working order kejongki bakitnyo yakani kali tengah slow tenat shisha ban dan bentalang hakani ka function hakani ka jing hakani ka burom ka bangiyo makasni adai kasni ka baslap tamba ai ba belai hi ka bakwa ban yo I yaka ka jing la ka bani wan ra shakashno Asotena banwan hakni state bangin pelat pajba yang kali baswa bangin pelat na ai kajing perku pondok ai ba kani kali kan ngong sisa kajing perku na kabenta kaput pesuba lemba sanitation committee jong kaporsnong basno baharu bangyari ya sumar kenang ba dan ai kajing sakri berapaka ya kani kasnong kalkui pemerintah kebaan hak widai bat betul memorandum dan juga estimate keberan asnong lah sana ngelakulan sisa bangin pendek kai senong dibarit dan lay ibadon kam adu kata-kata dia akan niru na pempau ba muslim su in penyo kita sanction dan ba penyo bang sedang hakim itu kayu dan itu kenai kita buat dengan air kulai nama kata ya pipro yang sosno na perku mengkedok atau ni prelang berkesultan na kebentar banten diu
ya ka jingbik kijingdiang ka hud kusuba bat kumjur ka songsuk ko songsngai rengkat ni trelang bat ka bor district administration bat kitnap prepare jor sorkar na tentu ya punya songsnang barok dong ini rak ya nam jong ka jela ujungi ka snong ujungi bat ka jangkung ujungi barok